Malaila mali e ahau e ki mo le lei ai Tonga kotoa fia ke utalitali le lei ki mo tolu ki ho mo ngahi o ngongo mo le tio kai uma ai televisione Tonga ki he hoani. I he wakai ko ia ki ngahi olo i o ngongo. Whapapau i eni ai toko wape ke veipa ki he pale mia whili hili hono sila i e whainga mali e whotu o kanditeiti i he whiawhini. Teo te wā te University o Kalaisi e Pasifiki ke whakotu ha misiu me Tongatapu i tongani ke whakailonga i ake senipuli ua o i Latu. Pea whakailonga i he pongponge auni ai whale tuki Kava hono tonu me fuafua whale sivi anga Kava ai kautaha whakatou mawhi i wawao. O kutoi e pe ngahi tala noa kehe ana iange pehe ai tawakai ki ngahi o ngongo mihe mawa e o sipoti kai uma a ai toonga o i ea. Ko e wakailewa eni ki he whakai ki iki, ko au liliani porotele. Ko silai o tā poni e whainga mālie ke toi whakaho atu ha whakotu o kanditeiti ki he pale mia whili mo na whapapau i ai pe koe toko wape ko whakaho atu ki he ofisi o e sea whakatai me whale a lea o Tonga ke veipa ki he pale mia whili. E toki whakaha pe hingoa o yongo kanditeitini i he whakataha e whale a lea i he monite kaha o ki hono whili o e pale mia whili. Ko anga maheni hono whili o ha pale mia whili kua paupe ke whai ai whili whakapuli-puli, pia whakatatau ki he mea ano pele whawhanua ki mua i ono whakai ke eke he ongo ngoni, kua paupe ke mau e he kanditeiti ko ia ai whili ai toko taha tolo pelahi ai. Lorotonga ngahi tatali koeni o ku kei whaiwhatongia pe ai pule anga whakataimi kai owa lewa ko mahino i pale mia whili mo ene kabineti i he wike kaha o. I he te wata tongani ki hono whakamanatua o i sini tuliua o i tō utai lotu whakakalistiane i he whonuani. Kua tuku pai ai University o Kalaisi i he Pasifiki pe CUP ke whotu ha misiu me Tongatapu i tongani ma ai whonua. Tawakai he kia wahi whonua tō pola mo i tala noa ko ia. Ko hono whakahāni e pore o University, Reverend Dr. Vili Vailea Saulala, o tonga i katoanga tanak tuunga University a Neafi. Pehe e Saulala, ko i konga ia e nau palani ngau e ki tau whou wanoa wano. I he tau wanoa wano, e whakamanatua ai, e karistiani ko tau pītongani, ai tau e uangi au, ai hake mai ai lotu whakaristiani, pe ko e Tongatapu ki matawhanga o i otu wherenite. O palani ai e CUB, ke kau i he whia mo honga ia. O whakotu ha museum o Tongatapu, ko Bible Museum i e CUB campus i loto Nuku'alofa. Ki oa, mo longo fulau e hau, ko University Matsifania. Peko whakotu museum e Tongatapu, o mamafa. Kau honga ia ho mau whanga ki loto tuan. E mau hoko ko kau karistiane. Peko i malo, mo e tari e tupo uloa ki ai loto. Ke mau hoko ai, ko i Christ University in Pacific. Pehe pehe, ki o, mo longo fulau mo i hau, ti utoki lere atu he tau kahau, ke whakakato, hok whatongi au. Ko e pore ia University o Kalaisi e Pasifiki, Reverend Dr. Vili Vailea Saulala. Ko University o Kalaisi e Pasifiki, ko University e Siasi Tokai Kolo i a Kalaisi. Ko e lotu whakristiane whoki nei tu uta i tongani ta o tahavalu wano, i e tu uta yongo misnale ko Mr. Tomasi mo Mr. Hutchinson o si asposiana tawataina o tonga. I e tohi kakai whamemui taha, ko e peseti pe e hiwania me kakai tongani o kunau kau i ngahi lotu whakristiane. O ku kau whoki senturi ua o i lotu, i katonga rahi o ku teo kia i ngahi si whakristiane e tau whoou kai tau te fito ki si asposiana tawataina o tonga. Mai leiti o mo televisione Tonga, ko au Mark Ake. Kua tā e he kautaha Kava whakatou mawhi e uluawhi i e fuafua ngawe aki o i misini me a ngawe whakaono pōni. Ki hono Stevie a e tuunga maa mo tāwe Kava i tongani ki mua i hono utātu ki tu apule anga. Ko hili eni e mea ko wana wawau no bele whakatulolo o whakailonga i ai kakato a hono langa o i whale tuki Kava hono tolu mo e fuafua whale sivi anga Kava peloki lepi eni e kautaha whakatou mawhi i wawau i he pongpongi au e ahoni. Sanoli tato i vai mo i whakaiki iki.
E whai ki eke ngō ngā le te o Tonga mo ilai sāni whatau mawhi me kautaha whatau mawhina ane pehe. Ko e whale tuki kawa ko ene kautaha, nei whakapaanga pehe whāmbiri whatau mawhi mo e tokoni, me i he pule anga sia i nā mo e Farmer Plus i hono whanau ai nau tuki kawa e ni ihi. Pehe e whatau mawhi o toi makehe anga ai whale tuki kawa ko eni, ko hui o ki aipe ai loki makehe ki no sivi i ai kawa, pe ko i loki leepi ki he kawa ata pe. O mga tuunga ngā une whatau mawhi o ngawe ake ngahi mea sivi whaano pōni ko eni ki no sivi ai kawa, ka hui ko ngahi pōle ku whianga hangai mo tongani i he utat ai kawa tonga ki tua pure anga, pia toi whakafoki mai. Ka hui ko i kai ki au ki he tuunga tāu ai kawa ki he whie mau, ai ngahi māketi mei tua pure anga. I hene pehe ku sivi i ai kawa i he mea ngawe whaano pōni ko eni ai maa, mo i kona ai kawa ki au ki peseti o whie mau mai mei tua pure anga. Kana e pehe whatau mawhi, ne asu whakahoko ai sivi, pe whawhalawat ai ulaki ahi e kawa whatau mawhi ki ni usila, o whapapau i mai o i kaike i ai hasiemu pe mahaki i he kawa. Ko e makatunga taha ai whia mao ki sivi i ai kawa, ko e hui o kawe kawa i he whaahinga o i mea tokoni, whatatau ki he tohi tutu uni whawaha apure anga. I hene pehe whia mao ai ki sivi i ai kawa, au i he tunga tau mo maa mi he siemu ki mua, pe au tātu ki to apure anga. Kai ke heku ia whakaame whatau mawhi kawa trading, ke whaai ai e kakai e whanua, ke he ngau lelei a ke ngai whenga maalie o ku malawa e tongani o whakahoko lelei ki hono tō mo no tātu ai kawa, ka hui ko tahane maonga mo i lelei mo e maonga paanga lelei, ma e whamili mo e whanua. Ko ngā une kautaha ke i polo a Tonga ke toi ma te wange e ne kau ngāwe ki hono whakapapau i oku lelei e nau ngāwe ki hono toka ngai kina o i wawe, mo e lelei ko ia ai laine interneti ki he tōku i moto i toke lau. Ko hili eni e tokoni e kautaha ke i polo a Australia ko i Hawaii ki submarine ki hono whakahoko o ha polo kalama ko whakalahi ilo mo i kau ngāwe ko e kautaha ke i polo a Tonga whikau aki eni mo hono toka ngai kina o i ke i polo. Ko e talanoa ko ia mo litea tau kapo. I e whamatala ko tuku mai me ofisi o tala whikaulahi a Australia i Tongani, ko polo kalama a koni ko whengawe akia ai ongo kautaha, ke toile le yange a ngāwe a Tongani ke ono toka ngai kina o ngai laine ke i polo whakatoka i kilistahi. O whakatau mua eni ge laine ke i polo hono ua a Tonga o whakatoka i kilistahi ma ai wahe whanua mawau. I whakaamu ke toi waweanga e interneti mo whakapapau i e malawa e kau ofisa ngāwe o tauhi lelei e ngai whaunga ngāwe to tonu ki hono tauhi ke tu uloa o ke i polo. Koe polo kalama ako whakalahi ilo ko eni e toka kato ke tau whaou me amanak lelei ka hili ange ai a koni e si i lewa hawhainga maalie ke toi mate mo tuai e interneti o otu motu pea malawa ke mao he kakai halaine netu e kapau mo whalalaanga. Ka konga pe whoki eni e tau mua ngāu e whakawhonua ki ono whakalakalaka whakateknolosia, ekonomika mo tuuloange ai whonua. Ma ai o ngongoa le tio me televisione Tonga, kwauritea tau kapo. Pea oku kei tū pāpea Tongani mo ngāhi whanua me mipa i e whakataha angai Pasifiki ke kei whakaloloto mo whakaivia e ngahi ngāwe mo i whengai aki ki e Pasifiki tu uloa me lino mo tu umaleange. Ko hili eni ka kato ai pe iho wikeni e whakataha lahi e ka minister ki muli e Pasifiki a iene whakahoko eni i so ko lea Tonga iho wikeni o me ai me minister ki muli a Tonga ni ka koe tama pere ni sikalau ni tupoto a urukalala. Ko e whakataha angani nei whamamawha i ai ngāwe whakawheitu ua noa ni manoa e Pasifiki, ka te tawakai ai ki a Peti Bleak ilo lahia mo e whakaiki iki. Ko e whakataha angani ne me ai plinis kalau ni tupoto a ulukalala o whakawhawhunga i a Tongani. Nai whakapapau i e kōlea i he whakatahani e nau kei tuu tawhaaki ke pōpōa e whakataha anga ai Pasifiki, mo e nau kei tuu pāke kei whakaivia e nau whengai aki ki hono langa whakalakalaka ai Pasifiki i he elia o teknolosia, ngāhi liu whaou, pia ke whakamålohia ai malu whakawhituu mo e ngāhi elia ki he pē. I ka venga ke whililiwaki o e ea, ne whakahahen e kōlea e nau tau mua pe tāketi ke whaki e nau tokoni ma ae, wa a ngāwe Pasifiki ki hono takangai kina whakapaanga e ngāhi whanua we sia me whakatamaki
pe PRF i tau fo ai ok fotu i tonga ni. Koe konga eni e nau tokoni ki ono whakaivia ai Pasifiki ke nau toi mateu te wange i hono matatali ai haa whelili waki oi ea mai ngai whakatamaki. Lolo tonga e whakatahani ne whakatoka ngai makehe ai mahu inga hono pule ile lei ke tuuloa ai o seni, ai ane whakamalo ia he whakataha angani ai ngahi poupou o kwhai e kōrea ki hono malui ai potahi e Pasifiki, ke ngahi ngāue tae whakalao i tahi o au ke ngahi tautai tae whakalao, mono whakamamawhai me Pasifiki ai mahu inga ke hokhoko atpe e nau ngahi toko ni. Kai ke he koe kakato e whakataha angani ne tuku pāi ai whakataha anga, ke toi whakaloloto ai wāwhinga e aki kotoa e whanua me mipa e Pasifiki, i he ngai kaweinga whia mau vivili, hange koe whi whakatau aki. Ma ai o ngongo ai le te oma televiso ne Tonga, ko au Betty Blake, ilo lahia. O ne o ngongo whaloto whanua ia, koe ngahi o ngongo me malai o sipoti hoko mai a mo pia o lie. Maluma toki i whilonga ki koe whakaingi malai o sipoti. O ku leri matangi e teu e ngahi kalapo akapulu e walu o e funga whanua mi eua ki he kuata whainoro e whiauhi koe o haiko paia poto a pongpongi ki he paake malau. Wharatau ki he ripoti me he sea e ko mitsipoti hi pātere tomu ale lakalaka, na kakato he tona ko o si he kumi poine ngahi timi, pea ko a pongpongi rewa te nau vei pāi pe ki he sea he semi whainoro. I hene peheo ku tāki mai e kautoa me i kolo mai re i he Pool A, pea whakawao mai rewa e tāki moia ka he Pool B, pea ko anga rewa ine tuu ai ngahi timi ki he kuata whainoro. Bai hene peheo anga rewa ine tuu he draw ki he kuata. Ka koe tau koe ai he tōnaki koe ni. O ku tawhimala ai e timi ai tā kumara kapa mo i kare mi pangai. Pea koe tau honoa i he maha ai e whanau pa me fitu uka mea pa mo e timi koe ai unau hanau tolo e tuna me ni pa me fo o hai ko pa. Poto tau ka sete o e kuata whainoro. O whahoko ai, o whepaki ai, pa vipa ai. Ai timi koia a waheroto. Nga o maa, ai timi koia me e tōko tākai a whe, pia me i koromu. Ka koe taurahe aho, o vipa ai, ai timi koia whanau takaka pe he whoki. I whanau me i koromai rewa me i hatua. Ro tongani e kamata i whiahine polo a ngahi timi whewhine pe ki he riki e whanau tangata i ki he tōna ki kaha u kai maroro ngahi timi akapulu o taitari ai ki he semi-finalo. Ki ngahi wainga koia e net polo i tōna kaha u e ki maroro e tau koia akapulu tani mai sini aka e huwa ki lewa e net polo e whanau ho i whawhine. Le pehe ke whanau koe tau wainga koe tau whanau. Ri ki tō tahiwa i e whanau tau tahanima. Pea moe tau tahawaru. E koe ngahi keimia ke tōna kaha o. Te umawhana at whoke ngahi keimi. Ai ko whaiano re se sita mai. E whahau koe ngahi wainga koe ai o kaha o kai ki maroro. Ai e ngahi timsini ai e kua taka toki. Oscar bato ke hoko at ke semi o whawhufua ke whainoro he aho tolu ko ia Januari. Kai ke hena e kore ai pehe sea e komiti e poupou e kāinga funga whanua ki e whea spoti hako tupu o e whanua. Tare whito ki he whepoupou waki ko ia e hono pātoro aki tare niti e whanau pepehepe whoki ngahi toko ni kehe. O ku teu ke hiki ante hua laulo taha i kanetahi Harrison Mataere ki he kalapu Seattle Seawolves o wainga he whiauhi tau whao whatatau ke ripoti mei he whiauhi League Tournament a Amerika. Ko Mataere ko tāna ki whamumui taha tua ki he squati ko ia e Seawolves i he teu ko ia ki he wanoa ua no. Moimoi a te pia hui tua ko ia e te mini a J.B. Smith a ia ko toi whaloloa e nea rea pau pia moi kalapuni. Wharatau whoki he ripoti me i Seattle o ku whawhiawhia e a whea he hua tau taha i karetahi e kalapuni tare whito ki hono tare ni tike tokoni ki hono whawhoki e te mi ki he tuunga na e maseni ai i ngahi tau kua mari watu. Na e whakatoa ngai whoki e Mataere he tese i karetahi mo Skotlani
Pea makehe angi foki e ne whaari ari koe he whiahu e Pāsuki, pea gui koe Pacific Nations Cup, pea kutui e Sea Wolves, koe tokone lei eni ki he forwardi IDM. Ne mui o whia pite kalapuni he whainga a mataere i he semifinalo koe mo Siapani e whiahu e Pāsuki, pea hangena ane to oa e loto e kau ofisia re, ke whawhi ki he nau timi, pea kupehe, koe taha whakiene ngahi fo i whetu hopo i laini auti, o kumalawa ke whakawhikiki i he puna pulu. O ku whiawhia i e pure lahi e siato, ke taitale lea mataere ki he whamire se Wolves, mo e amanaki e tokoni ki ono whawhoki e timi ki ono area i hau, o e whiauhi, pe mapusia ki hani ihi, ke teutei le lei ki e kahau ko i a Amerika, i he tu Amerie, ke ipo mamani o anoa tau taha, ai u whenga Amerika, ke nau taitale e mamani o akapulu. I he taim te taupe whoki na e wainga a mataere i he timi koia Manly Marins, pe whoki ki he Eastern Suburb, pe a meai ngai whiahu koia a France, ka i he taim te taupe koe ne ngai tesi koia mai i karetahi, maka tuunga i e whainga maari koe ni kua whoaki mai pe me timi koia a Sea Wolves. Na e hopo hake whoki a Harrison mataere, i he timi whawhanua koia Tonga ni he wanoa ua, pe a meai ki ngai whiahu koia i pe Pāsuki, kawa i pe whoki, ai ne mui ia te kina tolu ko ia ka toa o e malaka pulu i ni ne fam foki ke vainga manu sila ka ko ni ko roton vainga mai timi ko ia i kaletahi ka i he wanoa ua fa pe ko tau ko si November na nga hi vainga ne whakatonga i make ia pe a me ai ko ni ko whainga mari ke hike te pe ki Amerika i he tau fo o. Ko e wakailewa ene ki he tuonga o e ea i huna tuku mai me wa amakai matangi a tonga i whamoto mo e poto ngā oe Meidek whakahoko atu e petelo taulaki. Male lau mare ho eki pe moelele i a tong koto, tai tari whiwhia ki motoro ki e tau. Whamatala ea ko ia i he whia whini. Mai tānoa lala he waino e aho, whatonga i angi. Au whia pe whotu ngai langi i ngai taim ki kotoa pe ngai vai whanua ko ia potu tonga. Me mo hau hatu koto. O malama te pege loa wahi ngai taim te mohi manamanga. Tau te whito i he ongo niua. Wakari wani ke tau i miss satellite e whatonga i ngai vai whanua ko ki whakatoke lau. Tau te whito ki niua who o te whito ki Tongatapu. Ia ngahi au tāma pino, ke ngā utu mai me ta whaa. Whapati i whopene o sia, vai whanua ko ni o who o mo ni o Tongatapu. Whanonga ko ia he pōni ki a pongpongi. A tēne kei o mai pia au whia, uha tu moto, ia lolola hia ngā taimi, ia muhanana manga. Ngai ngai vai whanua li wako ia o wawa uha a whai. Tongatapu te mo ewa, au whia wepo whotunga langi a ngā tai, uha tu moto atoa ka holo. Wakai te mati ke Pasifiki e ahangi ma koe ka hoko mai, whatonga au wharia. Ia pongpong ka te whoki sāpati whasinga upeni ki mawa uha pai Tongatapu pia mo ewa tuki ngā taine au whia langi uha tu moto. Kau whai toka ngā rei nai. Au tāmak uha ukune who'u ki tau ta wha whahifo. E whapopōke me ngā uni mahi o ke kahau ki he tōwhuhia ko toa pe o tu tonga i he uke kahau. Wakari wani ke tau whanonga koia he whiawhini ko kia pongpong. A tonga yangi au tāmak ki ngā ukune ke nofo ofu no pe ni nai ke ito. Ai tēne kei o mai peha au whia, o atu umato, ala peke ngai mahi ngai te. Kia ngi ki mo whenga ki peha ngiri me toke lau hake, o au peke mai le tahi, o furu tahi maki hou. O lau tātou fua mawhana ke kō. I kini se sase ua tolu ki Tongatapu pe mo ewa, i au peke kini se sase. Kau whamatala ea lewa ni ka pongpongi, whatonga ea. Au peke ngā mamari te au tāmak ke mahi ngai ngā whenua koia. Wawa a whai Tongatapu te mo ewa a pongpong. Kai kei nofo peke e ria koia o niwa who'ou, ai tēne kei o mai peha au whi, i wā tūma tau ki niwa who'ou pe mala peke loa ia ngā tai. Ia ngi ki mo whiang ak peha riri, pēnei se e o ke ngai ta au whugatani ma ke hoa. Ki kotoa pe ngahi tau tāko i wāpūtau. Walunga tāko whama whananga pongpongi, ki glise se wawalu ki kotoa pe o. Tai mihu a pe moe mamaha o e tangi. Tau maari e ia i he osnima pe me he ua a hengeng. Ngā toka ia i hoto tonu e walu he whia whini. La a moe mahina. Hopo la a tau mi te walu ki he ono a pongpong. E tō ia i he osmi te taha onu te me whidiu te koia. Hopo mahina osmi te nima pe me taha a hengeng. Pea tō ia i he hawhi a inga. Wa tā he whia whia a pongpong.
Whaaspeta wakai ki e tau whamatala ea ko ia ki e aho e nima ka hoko nui ki Nuku'alofa o ka mata peo i he whawhate o wikemi ki tu o pleriu ko ia o i wike ka hapu. Pataonga ia ni au whiape whotunga lani whakasinga ko i wikeni ka whaitokanga ki wike ka hapu. E lai ke au whia pe mo tu mo tō a pe te mo wai hana Alofa. Marunga tā koe whua mawhanati aho nima ka hoko mai ki Nuku'alofa ki tulise siase mo wang ki he hiwa. Koe ka kato ia e tau whamatala ea, malo o tō mō mea ngai, ka mō mea. Ko e tō ngai a oi ea, ka tau toi wakaiangi pehe ki ngahi ulu i o ngō. Whakapapau i emi ai toko o wape ki veipa ki he palemi a whili hi li hono sila i e whainga māli e whotu o kanditeiti i he whiawhini. Teo te wā te University o Kalaisi e Pasifiki ke whotu o hamisi o me Tongatapu i Tongani ke whakailonga i anke senituri ua o i Latu. Pea whakailonga i e pongponge auni ai whale tuki Kava hono tolu me fuafua whale sivi anga Kava ai kautaha whakato mawhi i wawao. Mo e kakato ai peia o i ngahi o ngongo mo ledio kai uma ai television tonga ki e hawani mo whakaamu na ataki kotoa huia ki e loto whale kotoa. Kai malo e tau te iwhi ao mai, ka mōmea. Good evening and welcome to your bulletin in English with Radio and Television Tonga for tonight. Leading our bulletin, only 2 written nomination candidates for Prime Minister designate have been submitted. Christ University in the Pacific to establish the first Bible museum in Tonga. And Tonga reaffirms commitment to strengthening regional relations and collaboration. We'll have these and more stories later on in the bulletin with the latest news from sports and the latest weather update. Now, I'm Mafanato Paula with the stories in detail. The nomination of candidates for Prime Minister designate has been closed today, with only 2 nominations have been submitted. The Office of the Interim Speaker of the Legislative Assembly of Tonga have only received 2 written nominations of candidates, with the first nomination submitted on Thursday last week, while the second was submitted on Wednesday this week. The name of the candidate will only be revealed for all elected members of Parliament by the Interim Speaker, Lord Nuku'alofa, when Parliament resumes on next Monday to elect the next Prime Minister designate. Meanwhile, Tonga is still operating by a caretaker government while the next Prime Minister is announced. The Christ University in the Pacific is preparing to establish a Bible museum to commemorate the bicentenary of Christianity in Tonga. The Vice-Chancellor of the university, Reverend Dr. Vilivailea Saulala, made the announcement during his annual report at the university's graduation yesterday. Mark Ake reports. The Vice-Chancellor of the University, Reverend Dr. Vilivailea Saulala, announced that the Christ University in the Pacific would establish a Bible museum during the annual report at the university's graduation yesterday. Saulala said this is part of their plans for the 2026 academic year as a gesture of appreciation for the significant role Christianity has played in the country's history and development. He says the staff of the university is delighted to be part of this milestone and contribute to the celebration by founding a new Bible museum. The museum will provide a space for people to explore the history and significance of Christianity in Tonga and its impact on the country's culture and society. It will also be a valuable resource for the community, offering insights into the Bible and its teachings and fostering deeper appreciation for the Christian faith. Christianity was first introduced to Tonga in the 19th century by successful missionaries John Thomas and John Hutchinson of the Free Wesleyan Church in 1826. The bicentenary celebrations will be a major event next year, with various Christian churches participating, especially the Wesleyan Methodist Church of Tonga. Mark Ake, Radio and Television Tonga News. The Whakatau Mawhi Kava trading company in Vava'o has reached another milestone after the opening of their 3rd Kava processing facility and the first Kava lab this morning. Latu Ivai reports. Representing the Whakatau Mawhi Kava Trading, Eliasa and Whakatau Mawhi told Radio Tonga News that this newly built facility was funded by the Whakatau Mawhi family itself, with assistance from the Chinese government and Farmer Plus program, who provided equipment and resources. She added that this facility is unique since it is equipped with a lab exclusively proposed for testing kava. The
The Whakataumafi family have strived to acquire the most effective machinery to process kava to combat challenges that kava exporters face, which their shipment is being returned as the kava quality is not up to international standards. The facilities process kava until it's clean and free of impurities to ensure it is up to international standards. The company successfully tested the effectiveness of their process after one of their shipments to New Zealand was reported to test negative for germs and disease. Whakataumafi Kava Trading hopes to encourage the public to adopt safe practices in planting, processing and exporting kava, as it ensures a good livelihood for families and is beneficial for the country. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wambua. The Tonga Cable Limited has reached a milestone in collaboration with the Hawaii Submarine Cable Branch System of Australia, confirming that terminal station staff in Vava'u have completed hands-on training in cable operations and maintenance. We'll have more on that story with Litea Taukapo. The newly trained team is now equipped to monitor the system, analyze performance and quickly locate and respond to any faults across the network. This training is an important step in preparing Vava'u to manage Tonga's second international undersea cable, which aims to significantly improve the country's connectivity and resilience. Local capability is a central focus of the project, ensuring the system can be maintained sustainably and efficiently once in service. The project remains on track for completion by the end of the first quarter of 2026. Once operational, the new Hawaii branch will strengthen Tonga's internet reliability, reduce the risk of nationwide outages, and increase capacity for families, businesses, and schools throughout the island. The upgraded network is expected to support national goals for digital transformation, economic development, and improved disaster readiness. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. And Tonga and other members of the Pacific Islands Forum have committed to deepening their ties following the recent completion of the Pacific Seoul Summit that was held this week at Seoul, South Korea. Tonga was represented by the Minister of Foreign Affairs, His Royal Highness the Crown Prince Tupotoa Ulkalala. Betty Blake Ilolahia has more on that story. A joint statement welcomed Korea's ongoing support for the Pacific's 2050 strategy and strengthened collaboration on inclusive development, trade, and regional security. Korea has announced their plans to contribute to the Pacific Resilience Facility, or PRF, next year, further supporting climate adaptation and disaster response. Climate leadership was a key focus, with ministers highlighting the urgency of global action and praising Korea's new 2035 climate targets. The group also applauded Korea's efforts to tackle illegal, unreported, and unregulated fishing and enhance sustainable ocean governance. Ministers agreed to deepen cultural ties and cooperation in innovation, digital connectivity, and trade. They also welcomed Korea's plan to co-host the 2028 UN Ocean Conference with Chile, which would offer a platform to amplify Pacific leadership on global ocean issues. The Korea-Pacific Islands Foreign Ministers meeting first convened in 2011 and will next be held in 2027. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake, Ilolahia. That's it from the local scene. Sports is up next after this break with Mark Ake. Stay tuned. To rugby union, a total of 8 teams in Ewa are preparing for the quarterfinals of the Ohai Ko Payapoto tournament tomorrow at the Malau Park. The chairman of the sports committee, Father Tomu'ale Lakalaka, said that round stages wrapped up last Saturday, and tomorrow the top 8 teams will battle it out for the semi-final spots. The qualifiers from Kolomaile in Pool A will take on qualifiers from Ta'aki Moyaka in Pool B.
In Pool A, we have Kolomaile, Fitu Ikamea, Vaheloto, and Ikale Opangai. In Pool B, Taaki Moyaka, Toako Tahakayafe, Ohai, and Fala Otaka. At the same time, there is also a netball competition in Rugby League tournament for young boys next Saturday, which will be a bye week for the semi-finalists. Father Lakalaka is urging the people of Ewa to show their support of the athletes and help with the development of their young talent. The Seattle Seawolves from Major League Rugby have made a significant signing ahead of the upcoming MLR season, with Tongan international Harrison Mataele adding invaluable experience to the club's roster for 2026. Mataele is the latest addition to the Seawolves squad for the new campaign, following the recent news that club centurion J.P. Smith had put pen to paper on a fresh deal. Seattle made the playoffs last season and are preparing to help MLR launch its new era with 6 teams. Seattle have described the 31-year-old as a powerful international lock who recently started for Tonga against Scotland during the Kilter Nation Series. Mataele featured in Tonga's first 15 during the 2025 Pacific Nations Cup as well. In the PNC, Mataele played 66 minutes in the semi-final defeat to Eddie Jones's Japan and backed that up with a 68-minute shift in the third-place playoff against Canada. Mataele has earned a global rugby reputation as a physical lock who can dominate in the air. Seawolves coach Alan Clark said he is incredibly excited to welcome Harrison Mataele to the team. He described Mataele as a quality lock with confidence and composure that come from performing on an international stage. Mataele represented Manly Marlins and Eastern Suburbs RFC before recently enjoying a stint with Stade Montoy Rugby Pro in France. Mataele has long proven himself as a test standard performer in the international arena. After debuting for Tonga in 2022, Mataele has played in multiple PNC tournaments, and the second row debuted against the All Blacks playing 10 minutes off the pine. Since the beginning of November 2024, Mataele played test matches against Romania, the USA, and Georgia. Following a Pro D2 season, making 8 appearances for Stade Montour, Mataele wore Tongan red in those 4 PNC fixtures and the Scotland Test. That was Mark Ake with the latest from sports. Now let's take a look at the latest weather update. Good evening, Tonga. Welcome back to our weather forecast from Tonga Met Services. Our headline for this evening, we expect cloudy conditions over most parts of Tonga with a possible showers of rain, can be heavy falls at times with potential of thunderstorm over to the further north for Nuku'alofa and Tongatapu. Looking for a satellite imagery, as you can see, there is a thick cloud bands moving from the west to approaching Nuku'alofa and Tongatapu for this evening, and it will bring a mostly cloudy with occasional showers, can be heavy falls at times with isolated thunderstorm. However, looking over the Vava'u Ha'apai, Tongatapu and Ewa, cloudy at times with scattered showers, can be possibly heavy at times. Across the region the next 5 days, as you can see it becoming clear by tomorrow, especially for Vava'u Ha'apai, Tongatapu and Ewa, apart from cloudy periods with possible scattered showers. But we are now concerned on this trough developed to the west, and it is expected to move and approaching the kingdom of Tonga by next week with a mostly cloudy occasional showers, can be heavy falls at times for all of Tonga. Let's bring in the weather closer to home into Island Division. From this evening to early tomorrow morning, we expect mostly cloudy with occasional showers from the newest Vava'u Ha'apai, Tongatapu and Ewa, can be heavy falls at times. Light and variable northeasterly winds 10 to 15 knots all of Tonga coastal waters, and the overnight minimum temperature 23 degrees Celsius for Tongatapu and Ewa, across to the newest of around 25 degrees Celsius. Forecast for tomorrow, we expect this trough to move west away from Vava'u Ha'apai, Tongatapu and Ewa, becoming fine apart from cloudy periods with scattered showers for this Vava'u Ha'apai, Tongatapu and Ewa. However, looking further to the north for Nuku'alofa, with a mostly cloudy with occasional showers, can be heavy falls at times. Light and variable winds of reaching up to 10 to 15 knots for all of Tonga coastal waters, and a maximum temperature of around 28 to 29 degrees Celsius for all of Tonga for tomorrow. For the tide prediction, low tide 8 o'clock this evening, high tide at 2:05 a.m. early tomorrow morning.
Sun and moon, sun will rise at 8 minutes to 6 tomorrow morning and will set at 16 minutes past 7 tomorrow evening. Moonrise, 1:05 after midnight. Moonset at 1:30 tomorrow afternoon. Wrapping up with our 5 days outlook for Nuku'alofa, starting this Sunday, the end of this week, until Thursday next week. We expect a cloudy period for this Sunday, with possible scattered showers starting this Monday next week until Thursday for Nuku'alofa. And the maximum temperature in the next 5 days for Nuku'alofa, 28 to 29 degrees Celsius. Thank you for tuning in. Malo Opito. See you next time. That was Patelo Taulaki with the latest weather update. Only 2 written nomination candidates for Prime Minister Designate have been submitted. Christ University in the Pacific to establish the first Bible Museum in Tonga. And Tonga reaffirms commitment to strengthening regional relations and collaboration. That's it for the hour. Thank you for joining us tonight. I'm Paula. Good evening.